وفيتو براري 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 وفيتو براري 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 وفيتو براري 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 وفيتو براري براري وفيتو براري براري وفيتو براري براري يا دفتر عن نوريا وفيتو براري براري يا دفتر عن نوريا تلو بلا شيء تلو بلا شنقري وفيتو براري 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 يا دفتر عن نوريا تلو بلا شنقري وفيتو تشاغري ما عدو وفيتو تشاغري ما عدو وفيتو تشاغري ما عدو وفيتو تشاغري ما عدو يا دفتر عن نوريا يزاش دراشلኝ يزاش دراشلኝ ግዛን ማሚውላን ደፍተራ ነው ዛሬን እንዴት መሰላችሁ አንዳንዶች ቀድሞ በቂስና የተማሩ ልክ እንደ አባታችን እንደ አባተ በጀ በቂስና የተማሩ ሰዎች እንግዲህ ከኢትዮጵያ ቄስ ለመተማር 14 አመት 13 አመት ይፈጃል ተምሮ እንግዲህ በወጣትነታቸው ጊዜ አላስችላቸው ሲል እንግዲህ ሄደው እነዚህ ቄስ ሊሾሙ የነበሩት ወደ ሴት ይሄዳሉ ወደዛ ይላሉ እዛን ጊዜ መለክሴ አይ አንተ ትምርቱን ተምረህ ቄስ ልትሾም የነበርከው ስለዚህ ቄስ ለመሆን አትችልም የተባሉ ሰዎች አሉ ከሀገራችን እነዛ ተማሪዎች ቄስና ሲተማሩ የነበሩት ትልቅ ካህንና ትልቅ መለክሴ አልሾማቸው ሲል ወደ ዜት ነው የሚሄዱ ወደ ድፍትርና ነው እንግዲህ አንዳንድ ደፍተራዎች የውነቱን ስታጋልጥባቸው ቁጭ ስታረግባቸው ስራቸው ምንድነው ያዙ ይልቀቁኝ መራገም ነው ግና ምን ይባላል በአማርኛ ተራጋሚ ይሆናል ይባላል ተራጋሚ ይሆናል ስለዚህ አስቸጋሪ ነው